Donc, ik heb je kom hier. No, amabeleki ay sumana yuta. Volgens a Bijbel. Sumana yuta. You? Israel, you? Uno na Israel. Okay. Masagano me komanderu takundu. Isapsay da itranga gulek blakamati deso. Isapsay de la rida. Uno belezi. Dat na wap de tu. Give me Sani, Deuteronomy 30 vers 19. But ik wou een tekst. Gado pot tusangu. Abu anga ogri. Damo luku sopo de yuteki. Gado pot kuwa wifesito. A fluku nanga a blessi. Sopo yuteki. Sopo yuboteki. Matine na de sopo iteki eteki telekno. Lezer damo sorry. Abu kufu Deuteronomy 30 vers 19. Mikari heiwal nanga grond tapu. Mikari heimal nanga grond tapu peude. Ula grond tapu to weshi heimal dape. Lezer. Fuko toy gitide agensi Fuko toy gitide agensi unu. Lezer. Tati nibe seti na fesi. Libi nanga dede. Libi nanga dede. Sopo iwani. Libi. Iwa libi. Lezer. Blessi nanga fluku. Blessi nanga fluku. Sopo te iwani. Ma in sopo te yu de tak yu teki. Give me Deuteronomy Acte 20 verse 18. Damo luku ef yu tek afluku. Moni segi luku ef unuja na afluku meku teki mek tide na de udeso. Lazy. Abuku fudeto Acte 20 vers 20. Masa passation. Tati if you know akile na stem fu masa yukado. If you know akile na stem fu gado, sana stem fu gado a Bible. Ama script en jagu. Lazy. Fusi en tu ala hem commanderi nanga hem wet. Isi mi commanderi utide. If uno do de commanderi nanga de wet fu eng. Lazy. Dan ala de fluku sa kon na yutapu. Isi fa ye kisa ga fluku. Ye horwet. Ay. Ide zeker. Imak smoko volgens a Bijbel. Maar ik dacht je horwet toch? Broertje we horen hoe zo kwet we horen. Zeg nu dat iedereen. Oh, usaba wet voor die. Kom mi brada, kom. Na step sanude. We let them team. You strep musabentu. Ishi, you tak, you e horwet. Dat make you a voorbeeld. Tak you kisa afluku. Wanda sa a moment sa ye kisa tak yo smoko ete, ye kisa ki afluku. Saide na sa isip sanga de opafu, omdat de man be kisa fa afluku. Isa fa ye kisa fa blessi, leisi vers 1. Acte 20 vers 1. En als een passation, dat je visa alki fini na stem fu masa yukado. Fusi en futu ala hem commanderi, isi mi commanderi utile. Futu ala dem commanderi sama commanderi utile leisi. Dan masa yukado, sa set you, hey, dat aku ala volku fu grond tapu. Asa ise Euroko volgens jou idalok tu, te luko assiste fois rananja. Some people here a follow kestak e a follow ya de tabota. Some follow. Okay. You see that they say to that one that you kisaki a fluku. You not kisaki a blessing. You kisaki a fluku. Iere fa kisaki a blessing. You also fa kisaki a blessing. Okay. Suba yo kose sangi giumma. Eh kleiner. Eh I na sabat me gono uno one day the prince will just attack the whole awet. Da go tap sabat. Luku say mak do tap a sabat. Say mak do tap a sabat wa mistaki go ba mo ko urudri ni fiata. So nati go ba eto. Da luku fi horwe. Lazy. Exodus 20 verse. Abuku Exodus 20 vers 8. Memre da sabat day. Yere sagado taki. Memre da sabat day. Trafasi wakare akina day fukado. Memre lazy. Memre da sabat day. Fu hori hem santa. Gado takum hori hem santa. Lazy. You sa uroko 60 day langa and do ala uroko. Iere sataki. I uroko 60 day langa. Dem do ala uroko so day na extra day for wiki. Bruja. Ay so do. Huh? You. Ide seker tak na manda. Sonda.
Dat hij teren. Zo de je 60 dat ik kan vallen. Teren. Zaterdag na? 6. A 7. 6 na vrijdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Vrijdag na 6. Mima hier, de soort waar je denkt je kiezen. Want telek nou, die fout aan pisik ba. Wanneer je hoort Santa, dan moet sorry voor je fout. Geef Nehemia 10 vers 31. Want soms zo ben ik van mij bedoel dat me broko awe. Dan moet sorry sa wete taki want sagado taki umhor as asabat pe Santa. Lenzi? Abuku, voor Nehemia 10 vers 31. En voor de volk voor de konde, sa chari guru, en voor de fuseri na sabat dei. Suma ba wenkri dati? Ici? Dus, évidemment, on peut de wenkri fiko ba ita pa sabante a satra, yere sagado etaki. Dati, we no sa dem na da sabat. Amataki inoma Biden tapa a sabat. Inoma Biden tapa sabat. But if we buy tapa sabat sedu, ye broko ama wet. Dara mi be potengi. Ama pati blessi naga afluku. You tak you kisagi a blessi. Mame sortak u kisagi afluku. Ino yere sade mai kote goja. Ye las you think. Omdat na so dibri euroko. A momensa you oblige suko afon lusu. Ama uko sukuf ko hari puru. Yeto, unu eko sukuf ko wiki de people fui. Ibrada, eto asami. Ko. Ya mi brada, saidi den kudeja. Iden kudeja ki trasma. Udeja ki unu. That's right. We fought a kosu ulobu. We got a formana You understand? Okay. So, te you could have been. Sumana amaisi. Amaisi. That's Sumana Amandasi. Okay. That if you want to make Gado, say Mustu. In Wakata Baka work for Gado. Okay. Yenya Agu. Yenya Grand Fisi. Okay. Idanga Yumata. Naime Inele Yuma de Sandatu. Unomakle. You might work in okay, there is a sound who will be at least available. Who take flyers, allow the up flyers. The papyrus and my brother. Allow the abi. I my brother, hey, if I not take care of the website must do in stop. Angasan, buy tapa sabat, and a wala date that I tell Basuk that stock for stock. So you got the righteous first Gado. Ananga mafo nangadu. The Sayako sorry jawe kolem des mafu awet. We stay urak. Moko tengi de. Na precis so you kusmat napja at the young one. One thing another. Same sati another. Yes, tak the young white dick the diri care no. Say that them so full young white de. Am that we son du furu. Yes, right. We son du furu. Ulip Afghanofu, we go bribita popchi. We bribita bolu. We go keki, unesuku kado pasi. Wande manati, na dube de isla forne, demakogu, APK, fuka confuse unu. Das nibelada, yaba flyers, wande marte tape, belwi. Alte tu de ki de brada fu, na daro muko deja. Ay, abu. Aha, dus utakwe do de sandatito. Daar is absam een food. Het een wette. Daar is absam actie magima nummer 15. Want kan je no be isaba wet pasanja. Ja sabe. Maar isap tak abe awan wet. Isap tak na awan wet. Uno be sabi. Da wo lezen na Bijbel ki uno. Lezen. Abuku, voor de nummer 15 vers 38. Piki en piki voor Israël. Suma de chief Israël. Dus anga suma Gado takija. Anga
Lazy. Piki, dem piki fu Israël. En tegi dem, fu meki wa zoom, en dan kaba pisi, fu dem krosi. Sana asu, asanga, afranya ja. As afranya, in pote na kaba pisi fu krosi. Lazy. Dem, dan ala dem bakatem piki. Dem dan ala dem bakatem king. That's one tak te you make it king. Esere musla sem sanity. Now wet sakado poti fu ego. Lazy. En dem sa poti wa strepi fu blow na kaba pisi. In pot was strepi fu blow. Te luku de franya, ala de franya fu de brada. De stak e wa strepi fu blow. In poti. Lazy. En as al tene ki wa strepi fu denki. De un luku na hem. Fu memere un fu ala dem wet fu masra. Ishi a strepi ja emeki denki. So ye drai ko ye denki a wet fu gado tak. Ey, kane be informe. Ibe go nyawa agu. Ikisi sire, ey, no yo mino mak nya agu yo. Dus ay sorry fu denki. Le fau yo muso. Bepale sa mino mak ko forcer kunu. Maar samote du, ala umus bij uw Bijbel. Heb je al eentje? Je hebt een Bijbel. Zo'n Bijbel, ja, de King James Version 16:11. Zo'n one you have. In Abba Asani, a King James Version 16:11, daar lees ik in. Welcome. Huh? Zo'n one I got. Zoek aan King James Version 16:11. Dat is sorry, clean. Maar le van Christus dit dat. U sap zo volk bij de Christus. U no sap zo volk bij de Christus. U no sabi. Oké. Zo gaan Hebreeën 7 vers 14. We gaan Hebreeën, sorry, zo volk bij de Christus. In teluku jato is de 12 stammen toch? Dat in zoek op de 12 jaar Christus motor. Dat a Bijbel zoru. Dat was zoru ook a kleur voor een aan de opa voor. Lees het. Eva? Huh? A Bijbel tegen. Lees het. Hebreeën 7 vers 14. Because je sorry kring dat we masra be kom op voor Juda. Per Christus motor. Per Juda. Ishi? Dat is maar bij de rest maat. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family.